Adom TV Badwam dwumadie na wo hwe no ye de nyame ase wo afi na wo de afidie no ato ha news ne de awie sesie ya nchakranti ya so no so chena nyame ya adom ano waka ye ho na ye hwe news no na afi wo pia ohunu ne ekoso wo mamu de adu so se de bon krata no se ye be ko online na yakwa akohwe online stories no so a wo ho ne de abro me ne owura asante da ko ne gire na so no pay adom ne nti eni etumi eni nyansa eni ahofe Eradi Adom ti eni etiase bebe na no pemi mu ache Joso na bibia boko de bibia anya boko anka mjina ha ya ye de nyame ase bibia no no sa akwa butufu abi onimdi oye mame itira mjina no onimdi oye mawo don fo nyame no nimdi oye awurade nyagopo nyame emu thereof Nio ye ma nyame ka me hu enti manimu nwase da obe e ko the stanza no ma beat no e kan be stanza nyame ka me hu enti manimu nwase da enti me chechira po boni bi antu we apo boni na me chichire no stanza 2 ne enye sa be zetie hey we eye ni nyina ye e just stanza say one ni nyina ye Mami, if you need the home, it's a pay the make a join us money now. Money now. Abrabona ye bonina wa money now. Obi the 6, ebe da no 9. Na ode mfufu ada no quiet. Ti uhia ahweyi. Ye be ka asem kra kire wa wo so ne so. Nyese ye ka ya na kirikikiki na you are acting on that. Ahweyi key. Iti na ka say tutumana monsi yes anu dey try out yes I pay because of Lawrence you teto so no asem bi obeka bi ohun ya ah urade nyankopon ni pasi nyame ehira na asem no Lawrence tete uni nyame become hunyum 2 year party nyum na oni okay so oni to awes no so oni wes no se bi hunyum 2 year di na bia me ko checha aha hu hia so be hunu to wes no so de awes na me kama se no cha mama ni hunu so you call yi cameraman tie bia call yi bro sorry bi ICGC call mo we lift you madani mum no camera should down just before some west I want to be too big screens no and you want to be opposite but mo tisi aseda ya di mo na me behwe me ho na me body ni na ba aseda ya di ns ahoti ahode mo ti me sremo sorry ahodo no wadaroma ya gitum say na the global world ya to brabro for nyum de akọ Sara church de wawu okọ ampadum church wawu ba otisi assemblies ni se otimi se omode awoso na namusa yeah da wase nyame na peja o say ya you know tibosu munya careful na mama brofo nyum na nko overtake adwuma hodo no to make go fia bedu wa yesi obema washi be 30 minutes na no e brofo nyum ko a edi emu bi go pie hope ni e kike anu bobo so sa na e picture nya mesi ha da nya me hu yemobo rade hu yemobo ni e da wase ni so di bi fra wa obo teba normal worship ni ma oh masa jai tara pay the money na wa sam lija wa no money na ho de wo bia ba bia wo bia asema wo ka bia money na ho yon ba bia wo nam bia no money na ho e say ya wo tere money na ho because e bi ko no tutu botom ni neti ti money na ho edwa wo kodi ubu fuel change na aka no udi agora woni na ho a de obu fuel na ma no obama change bia ka money na ho okoto ade odwom o se wo to phone wo phone na wo to no wo yi wani 3 seconds go wan ya titira ade fu bia che money na ho papa mi ntwa no last week ko kolebu yetwa children's ward ho mo answer bread bi aba o say me to phone I'm say how and I was surprised because me say a hospital what be rooms all to phone odidwa Obi mbuta odinam nam se 19 obi betim obi beto phone wo ha ti woni na ho a oye petre be bo kom na phone phone to what you say no oye no aje mo se no akire bia obi da wo na pa no oye na no ko and one ya careful so be famu aba baby be say money na then na we hospital say wo phone na so we crowd one na nkasa go obi catch say the dof be the word
aho chena ba abruso enti phone but just what you say so ba ko na your phone money now o take care na o laptops you now so na jo no inside over page akuse money now e say achimota ha obaje osisi ya and your money be very much avoidable a phone tare wa so say na o ko moto sraw no kokko obaje kra money na ho tin sraw do atojo do beka tem de ebre man after money now nkomo ayedi no tin sem ni bi nso o de tu ko to dwem ebi wo so to man no yi ato atwene ba bi because enya de ebeboa so what them trying to say the Ghanaian Times the best boost for recovery program. World Bank approves $250 million for energy sector. Provides $10 million grant to help improve service delivery. Energy sem aba. And they say need World Bank. And they isika ye kopeni de ahwe ye nyina ma hode ho nsensem no ono afem ye $250 million. Now face no only $10 million and the grant. Na mo fa kwa mfa so a eni kwa mo deliver mo services no e betimi akọ amansa kira kese etimi abem. Enim hanim say Professor Enim government statistician also can say the economy no grow by 4.7% first quarter 2024. Da normal e betimi asesa obi nyo say enema betimi atene say the AC bobo ya ha nyina no and I been for no catch say oh say the ohwe adwadie hu nsem ni sikasem nsem esi kwa enyini ni enyini ana enyini ye peja mu ene ya peja abedu 4.7%. Na fine. Na fine. O say na fine. Because enyini na ko. Say ebeba efefe yebe die nyina yo ha. Let's collaborate to change global financial architecture. Abna Osasari and a Casacha, a bibrimum penyufo. Say, Mumian come mum, near her said the Omano, a bibriman, you see Casemum, your home Susan, so as it's here. Said we are a Badwam, a bibimano, a timia pim, ako a year and kind. Daily Guide. Hotel demo, protesters, police clash. State 4 yen ye japade mako enaya ye ton ama enipa baako a mo so se kwan e fa so ye ton no da bi mo wrem baako kra de egusu nya mfa so State 4 say ah no kra no so nya papa ye de ka ola ba de se bra mekan nti no ada ye kire kese e ko na ama ene Ghana fo ade hye bia won tigina ye ene aposifo nso minti me ho ase penchim kakra. Asha se no wa se bibia ye kamo. Bibia kama. Omo present ho no. Bibia kama. Ana bibia kakra twitiko. Ka dia no ye kamo. Court throws out suit against IGP. Mo fa mo so fa sem ko tibabi. Me we see who IGP. Jejum IGP Mrs. Wiley. E fa kratare twan. Eno akwa de by news no. Sem se ni promotion se dey. To baby se. Jai dede no. So ko IGP. 2.37 million euro ambulance case. Hey, Jakpa. Seven Asha say any dahoba. And no attorney general office is the shah says or need incomo. Or see, who know the contest and as the contest too. I feel me the cast and the test just to identify. Yeah, now say papa in the can years old, and they be big can send you the test. The seven no so say you can say bia wa say and some you can montino so o je brena ko quarter o say e directly opposite in some you can dem abontizo the radio so TV ni we o be court no o be ka say nyi nipa no kwa na bi na ka say no abontin ije ade na ba ajo court la ko he de so ije se Ghana fo court sem bia o say me ka say won nim de omoye dodo na won ya amanyo sem abontini tronko awo etro die ni bata ho ne fiafia ho eni nyina so bia eni asem omo ka okot kra bo abra odu ho de no akase odu ho de na bibia asese ho na me ka keke na me yese abontini de obehu omo no den omo du na da kemu anu wajo opejo BOG justifies GN Bank's license revocation. Bank of Ghana for Akasa. Say GN Bank, Indu.
Jakasa no. Na o ka se fiti ya na eji utumi krata na firi wo semana. Ye nim nyina so a ye wo. Nti enkasa bebre. Nti onkofo no musika ho no so ye bende. O ne kwa de sense she egu so. Enkasa bebre no che de ache bi di sankomo. Enkasa bebre. Na Adam ye na bi krata za na we Ghana na. Ye Ghana ha de Ghana. Enem me bebi a ye dre. Nti headlines we za we de Ghana say na Ghana. Maybe a yedri. Woman kills mother over witchcraft. Maybe a yedri no e before anka wa hwe wa de aba bedru ha. Asasa yo hia. Aho kire so ka. Aho kire. Nimdie so a me man ni so. Sa ani pe disem hunu. We ye ne say. No, nimdie. Ukọ baby cameraman. Ukọ baby no bi ko ka kire so ma me na eye wa. No asere rade hu mo brato nipa na okasa so a kire. No aka kire so onyame ntine nim kire no hu ni bobo. Na afi won so bom pae se o maame ebia obi wia no honhom fe mama na ko atia wa o maame ye o maame o papa ye o papa ampa honhom wia se de ne ma bi atimi si na embom nye wo na oba hye me se me nkoye me maame na papa se erade hu ni pe ne na ma ka kasa de ne ka musua ne ma etiri bobom no because of them. I'm telling you na se de ebi ne mo kasa keke obi akoka kire o mo ntino o mo nua be ma o mo yire o mo maame o mo papa ni pa so di ana wada and waji du kufu no na busua enjoy. Odidi anu wada. Now de wabetete wo no wabusua ntem because of Odidi anu wada. Mesramo. Ye nyina ya ji na midi, ya ji Muhammad di, ya ji tradition bad. Ne kura pa ne se. Mwani na ho. Mwani na ho na nipa de adwen kese ati kure mu. Ma mi twa so ye. Ba bi esika obi ba chechera. Mwani na ho. Mwani na ho. As a cameraman, I also see who control. I saw front desk, front row on my. In commercial, be bar found you. Me who visits be 18 Canada, America. Oh, the most supposed to go front row. Hey, me who say yet to am na be crash. I the now. Me Ethiopia, me Sri Lanka. Unko visits. So they were jaro. E jaro pay wa o the other day embassy obian. Ye shira so say urade mo muntintim so ma. Nkura papa nko a. Amen. Enya kasa ne what dem show to you here Timonya careful na obi amfa emfofo anda no kwai abutua e baako is very important. Daily Graphic. EcoBank Graphic foster stronger partnership. Demonstrators urge president to halt sale of SNET hotels and no they didn't know but they didn't actually be mo ye nyina na de baako na iso boni so mampe yesrew ana montu bi SNET to say woni eye Rock City F5 yankofa bi so me take over ya Japan de misro mampan and sakra na shraj be wie o mo hwehwe mu de kan mo twen ansa shraj wie no so se mu down no be kwa no makọ ade se de o metu mampan ni no economy ni so a APJ ni mu no first quarter na no so wasem e wan say anyone say reversing external aid dependency, prioritize higher education. Lord Paul Bot Lord Paul Bot into African leaders or CNA said ye be ya e bibrema titru Ghana menka Ghana de ye mfa ye ho nkotwe enkoto amano ze bia na ye de satwe nsayem na ye stress rade ono adisuenti ne Ghana ni di hye okọ eye yuka odimu yiye papanya no yesu so nyina Lord Paul Boate yesu so nyina papa we na no kan no bibia ene wakasa se ye betimi aye saade ne dia ye ma adisua ho nsem enye asem hia ko man bia otete nko fo adisua ni nim omunya nimdie saa nimdie no ho beba mfaso e de mo man no ono so na no abetu ni komunum ne krakrakra no the Ghanaian publisher SNET sale of 60% shares in 6 hotels, the facts behind the yet to be concluded deal. The Ghanaian publisher so the aba SNET to wanted to 60% shares and what hotel to bako in seven. We are now okay. We're the Ghanaian publisher. We're the new publisher. Okay. What is the new publisher about the Ken's final decision? I am backing Baumia, the new publisher. Or they can in Funyina to Dr. Mahmoud into Nimfuina to back in Asin Otanachi ya body is running mate. John okay Odiaba the Ghanaian publisher state asma mekai the facts behind yet to be a year concluded deal and so on so Minister Lord Gallop Ebrana okay and afi Magdan pushes for African ownership of shipping space into Insuso Jumayeno
Magdana kasa say abi brem hanom say yeah before yenye mo yenye time ni ase yenye magnet in the business and wasem ana era Magdana so dia tuja yep yeah say yeah there yedu so no ye de agudie mo nsam no ba na fe health tips no atwa so de ama ye kasa na otwe mu nyina fa sickle cell ho status so mane de hunu ni nyina na mo awom omofanam na omo da chenso omo hunu omo ayonkofo enso ade timeboa pa na ewie a ho sepe ho na Wednesday sister Sunday ho ode beto so komo bi ho na semidika beba asemidika ebe ko so atoa so mijiri mami ya ye gana no so ya semo na no aba na fe pensem so aka ho ko so ma fidie ne na ha ya da so badomonline.com so a nsama hodo bi e wo ha ye ko na agudie mu nsem atoa so